mukama ruhanga tuhaye entandiko ebyona byaba rwacishakizi karama omurimbara city south omukoro gwatandika n'okushaba okwabamo okusima abwekyo ekyatandikwaho kuturabe tutine sete ashingiremu obwire bwitu bwona tutura turyama ingweno turafuira yonga kirungi kusanga hato katanchaziro hati no impurayinga batuma kubyaka asha nichoreka ngutari mwitima note ko kuma noreba hori yonoza nanoje tkunka ntinyonda jeriza hono kutaya isa president no ndabe ntarache basize mweno aba Uganda Registration Service Bureau ababajekize twine Claire Ogunue registrar yakwaso mbutongore abantu wasasira Ferros and Travels Uganda Limited okutandika kora emirimo yabo ombutongore bakwatireho omuntu waburisho. There's a success of this Wasasira Fellows and Travelers Limited. Binos okutandika business zone ziyaba shobora ninjira mbire ntaryo umuntu woshemerere kubereraho konka we bari kagesa abeji abari kwenda kwega byo kuteka twine ushering services so ubu twaba tutaja kuba twinemo no buhereza bundi bwona umeno emikoro obagwembaga ningashi kutari gwembaga Nuwasasira Ferros and Travels Uganda Limited nabokora emirimo etari munemu namunonga emyoga abikwate nebya catering decoration ushering nebindi bingi namunonga ebi bakugira ngo tibikwenda capital ya man omuntu kubitandikaho nkabanye n'echetengo cyo kugira ngo twiso buhereza hihi abantu bareke kutegana no kuronda ubuhereza bwa hihi kandi bw'amazima burukwesigwa ayitaragambira omuri Karama abantu abarengera 50 batungire kampuni.